It-taħriġ kontinwu fil-prattika huwa li jagħmel kirurgi tajbin. Iċ-ċentru Postgraduate u s-Soċjetà Maltija tal-Laparoskopija b'kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni tal-Kirurgi Maltin temmet kors ta' taħriġ fuq il-kirurġija ta' trauma jew kirurġija f'emerġenza. This course was designed to teach trauma surgeons how to get to big blood vessels in a hurry and to learn how to do life, limb, and eyesight-saving procedures. I think the importance of this is that as we go forward, that there's cooperation between Malta, the United States, the American College of Surgeons, to bring courses like this, high-quality trauma courses, to enable the people and the surgeons of Malta to have improved care because of the learning that they've achieved. Il-kors faċilitat mill-kirurgu f'Mater Dei Predrag Andrejevic tmexxa mill-professur Mark Boyer u poġġa lil kirurgi u tobba Maltin wiċċ imwiċċ ma' xenarji li jistgħu jsibu ma' wiċċhom ħin bla waqt. Dr. Christian Zamit, il-kap tad-Dipartiment tal-Anatomija parti mill-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija fl-Università ta' Malta, qal li l-kors sar permezz tal-faċilitajiet ta' dan id-dipartiment u li hija parti jintuża mill-istudenti tal-mediċina tal-ewwel u t-tieni sena biex jitalmu l-anatomija. Din il-faċilità tintuża wkoll minn kirurgi Maltin u barranin biex jiġu organizzati konferenzi u workshops ta' taħriġ. Dr. Zamit ratħajr lil dawk li jħallu l-katavru tagħhom għal skop ta' taħriġ. Nirringrazzja ħafna speċjalment lil dawk il-persuni illi b'mod altruistu ħafna taw il-ġisem tagħhom donazzjoni lill-Dipartiment tal-Anatomija fil-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija u l-Università ta' Malta li mingħajr dan l-att ta' ġenerożità kbira ma jkunux nistgħu norganizzaw konferenzi bħal dawn u ma nkunux nistgħu ngħinu lit-tobba tal-futur. 18 il-kirurgu u 4 speċjalisti Maltin se jingħataw ukoll taħriġ avvanzat fil-kura ta' trauma biex huma stess jiżguraw li dan it-taħriġ ikun ta' benefiċċju għat-tobba żgħar li qed jaspiraw li jkunu kirurgi.